tun trum chu tun lai India ram politics huang chunga soihlo tak mai one nation one election ti chung chang le a chevel bor hi ngei tu ho don tai la September ni som paria ta changa tran turin parliament in special session ninga chung o tur an kau thut maya mani loka session na zau chawa tuna special session an kau le thut mai hian politics ngei ven tu te ngai ati thalawa special session kau ani na chan tur poimo soi ho tur emo bil tharemo a om hriat ani boxi lova hei tak hian political expert te ngai tu na ati boya hidden agenda engemo a om nge one nation one election chungchang nge India ti chu Bharat tia thak chungchang nge uniform civil code UCC kan ti mai khami chungchang khange women reservation bill chungchang ngai tu ani don nge in India in a thlen mek G20 summit le mani loka thalei lunga an ka kai tak Chandrayaan 3 hlotlin na lom na lam hoi ani don nge engma hriat lok a om lo ani he special session hi mei thla a Prime Minister Modi ana hon tak Parliament building thara nei tura ruam man ni in an soibok ani he ngai dan le rin dan sang zinga hian one nation one election chungchang hian mipui ngai ven a hlo ber ni in alanga one nation one election ti chu atoi thei ang bera soidon chuan arwala rampum in thlanna nei ani maya India ram hi azaw em maya ram khat ni si in state rang te kanin thlan hun hi arwal lo zung thina tin MP in thlan hun te a rangin a om boka kumtluan mai hian in thlang tok state hi an om rengemo ti mai tur ani a hei hian ramsum le pai din hun ba kha politics a po harasan na rang asiam nia alana wangin BJP sarkar hian siam dang lama ram khat ni si arwal lova kanin thlang zut thin chu arwala in thlan dan tur one nation one election bill hi utlua paspui antum nia ngai tam tak an om mek ani ega mothil big trul le poimo om lem lo chuan parliament special session hi kau ani ngai me ulova he hian one nation one election bill hi utlua pas antum rin na atirin hel om le zual ani tuna kan din hun me ka tanga ngai to in one nation one election bill hi utlua pasa man hal tur ni ta thut se MP in thlan rolin state election nei tur ho po kanin thlanangai don ti na ani a MP in thlan hun hi nakum sang ni som ni pali me thavel ni tura ngai ani a e bill hi pass ni ta se Mizoram ang thawa in thlan mabak state dang te po in thlan ma zong chu interim government nemo resident rule kan om leilok angai don ti na ani he bill hi pasin atir te atanga man ni se chuan bill chia tia soitur ani lova sarkar lai puitan po a hadam thlak anga ramsum le pai din hun thlengin soita kangkhan a thazonga a hmong po arin omzoka amai ro chu kan lo ti than ani lo wangin tun din huna hian ti thut ni ta se boi thak atam viawin arin om BJP sarkar hian ti an tum miau chuan an ti theidona achan chu India rama majority an ni miawa wangin an du chu an ti le mai don ani Jammu and Kashmir chungchang article 370 po an du chuan an pai maya poisa po an thak maya chutiang chuan tru le than nia an riat hi chu an ti pop mai thin ani he bill hi an pasa ramdan ani to chuan du lo tu an tamemo an tlememo kalpui angai don ti na ani maya soito angin atirte tanga kalpui ni se achiat na ain athat na hi politics zong taka ngai tua poin atam jok hial ome tuna kan kaldana hi chuan kumtluan deuh tho in state ranga in thlan boi pui deuh zut angaya central sarkar tan po a boi thlak em ani hei mai hi ani lova central lama sarkar hriat hnuwa state election nei hi central lama sarkar na changtu tan engemaw chena advantage ani na chen a awm boka chutiang chia chuan central lama sarkar na changlo tu tan a disadvantage theibok ani centrala sarkar le karlawin state a omzia aneya
Mizoram chuan hei hi kan hre thiam chia lo mai theia amai ro chu state danga chuan hei hian hmong lian tak anei thin central lama BJP an sarkar ti thrareng chunga state lama congress emo party danglo thlantlin nul kha a fu vak lo thina chutiang chu ani awang chuan mipuin state ta sarkar tura an du zong le zong lo thuwa zalen takin vote an thlak hlei thei da thin lova central tin zona vote thlak atul ta ka wangin central a sarkar na phong vuan tu tan lo chuan a disadvantage ta thin ani lelam zonga ngai tu apo in state tin in thlan hnuwa MP in thlan alo oma state in thana chak party khan MP thana po chance an nei thin boka hetiang hi ani awangin a rolling central le state a sarkar tur thlan hi kan that pui jok tur nia rinna aliana chuwangin a rolling central le state a sarkar tur thlan rot na hi sangkha zakwa somriat pathum dei to tangkhan an lo ngai tu a election commission of India po in alo rot dei to ani tuntrum special session a hian pasin man ngal tur ni ta se Mizoram in thlan hun po sei anga yanga state then khat in thlang zo hlimte an tram po to yanga chutiang chuan atira hi chuan kan buai deuh lei don ani helam thil nga event tu pakhatin azia social media lama ka hua chuan India rama hian arwala in thlanna nei theina tur chungchang hi soita kangkhan sangkha zakwa somriat pathuma tang dei to khan election commission in rotna alo siam dei to a kum sangkha zakwa somnga pakhata tanga sangkha zakwa somruk pasari thengkhan Lok Sabha le State Legislative Assembly te hi arwala in thlanna nei thin ani a kum sangkha zakwa somruk pariat le sangkha zakwa somruk pakwa chho bora khan State Legislative Assembly then khat antram top ma a thria te anlo omta ka wangin arwala in thlanna nei hi aboi thak chho tana kum sangkha zakwa somsari khan Lok Sabha ngei po tram top ma a thria dissolve aloni to boka Lok Sabha le State Legislative Assembly te tram ahun ma a thria le bo sei ngai te alo om thin ta ka wangin hei hian arwala in thlanna nei thin chu atibuaya hun rana in thlanna hi nei alo trul chhota ani soito angkhan one nation one election kalpui tur hian harsatna engemaw zat om theidon ni in an soya tram top hun in anglote arwala da turin kan ramdan pui Constitution of India siam rem masak phot atulanga MP le MLA in thlan hun hi arwalin nei ni don ta se state then khat tram kal lai po toy anga yanga then khatero po sei hret angai don thunga sarkar tram top hun in anglo noi hi siam rem ani chuan Constitution article somriat pathumna somriat pangana za somsari pahni za somsari palile za thum somnga parukte anghong don ni in an soi Parliament le State Legislative Assembly tram siam danglam ani chuan constitutional article poimo tak tak te ti danglam angai dona article somriat pathumna Lok Sabha tram te article somriat pangana Lok Sabha dissolution chungchang te in article za somsari pahni na State Legislative Assembly tram te article za somsari palina State Legislative Assembly dissolution chungchang te le article za thum som nga le parukna president rule te hi siam danglam angai ngei donin alang ani tin heng ba ka hian representation of the people ekle akai thoi parliament kalphung siam that masak te po hi thilti masak tura om arin om bok ani India hi parliamentary form of government ani a kan system a chuan Lok Sabha emo legislative assembly sarkar lain atrama man zo ma a sarkar na thria dissolve ani chuan tharuk chunga in thlan that le ngei tur ani a one nation one election kalpui tur chuan parliamentary form of government system kalpui dan hi zom ngei atul don ani one nation one election hi kalpui ni ta se hemi na aken tel ngei tu te chu EVM le VVPAT kan ti mai vote kan thak na khol siam bel chau kan ma mo ngal dona tuna hian polling booth na vote thak na khol pakhat chau man thin ani a arwala in thlan nei tur chuan election commission of India ECI chuan electronic voting machine kan ti EVM le voter verified paper audit trail VVPAT supply chu aleta ati pun angai dona achan chu polling booth tina set ni MLA le MP tan khan pakhat ve ve angai don wang ani
one nation one election hi kalpui lo ni ta se EVM le VVPAT te hi tuna hian India ram pumpuya hian noisom ni borvel kan mangkwal mek ni in SY Kurasi former Chief Election Commissioner of India chuan asoya asoi zel danin one nation one election hi atakin kalpui ta ni ila EVM le VVPAT mamo bel tur hi noisom ni atang khan noisom li borvel tura ngai ani boka EVM le VVPAT te hi Election Commission of India ne na thok hawin Bharat Electronic Limited kan ti mai bel le Electronics Corporation of India Limited SIL te hin an siama heng company pahnih te hian EVM le VVPAT kan ma mobile tur ang nuai som li hi kum khat chunga siam chuak thei turin capacity an nei lo ni in Chief Election Commissioner of India hlui hian asoi ani in than pui arwala nei ani chuan in thanna set pahnih arwala enkol turin polling staff tamzok angai dona hian ECI tan recruitment le training challenge asiam nge yanga tundin hmuna ti ngal zungzung thei ani yangem in chunglo po EVM VVPAT le manro dangte in thanna ta na manro phur chuana tu ruwa manna siam chu arwala in thanna nei ani chuana boi thak zual le bokinarin oma polling station dik taka ahun taka pek le sem chua angai dona thil hau tak tak ani arin omboka tin ven himna security lam tangte po angai belna sadona ven himna ti chaka polling station tina ven himna kalpui turin Central Police Force mamona kha asang dona ni MLA le MP in thlan kha arwala ti ani dona wangin dual electoral process thatak enkol turin ven himna ruwa manna velfai taksia manga yanga chuwang chuan ECI hian in thlan zoa EVM da khom konga harsatna antok thei boka in thlan puya rola na yani chuan machine inventory lian zok te mamo bel anga yanga strong room lian zok te le adang khatiang neu neu mamo bel tur kha atam mani khang kanan talan sang sang te kha ave chau ani a one nation one election hi kalpuya ni chuan mamo nge ngei tur kan han soitak te kha ani hloma wangin Mizorama MLA in thlan hun hi po hlatemo son hlat tur ni ta sela MP in thlan huna in thlang turin minruwa man sakta sela mei sang ni som ni pali nakum lama in thlang tur lo ni ta ila thlasari thlariat velek om don ti na ni chumi chung chuan India sarkar hian India ram pumpui tan hian khangma mo sang sang te kha apei fel manangem ti hi zo na om thei ani bok engpo ni se hetiang hi ni ma se ati lama kan soi to ang khan central lama sarkar mek BJP hi chuan an du hi chu an tiklang mai zel boka enge lo thleng tur hi hriat thiam hari viau ani hetiang hi kan din hun ani mek lain Mizoram po ahun pa ngai kumin kum top lama in thlang turin in thlan boi pui tu election department te anin bo sai mek zela BJP kai hruai sarkar lai puin Lok Sabha le state sang sang te arwala in thlan ani theina tura ma anlak mek chungchanga election department lampang chuan voin September ni som thleng hi chuan thudon anla nei lo ani tuna hian Election Commission of India ECI kalphung angin Mizoram MLA in thlan nung ber kumsang ni som pariata in thlan hun November ni som ni pariat boka in thlang le tur angin election department po anin bo sai meka November ni som ni pariat hi kumin sang ni som ni pathuma in thlan hun tur ti na nilovin in thlan hun puan ani ma chuan ECI chuan in thlan nung ber huna in thlang tur anga in bo sai phot turin state tinte a hriat tir ani in thlan boi pui tu te chuan ruam man sang sang ECI norms angin kan kalpui zel in thlang tura in bo sai na konga har san na kan nei lo thataka in thlan na kalpui turin kan in bo sai mek antia tun hnaya Chief Election Commissioner Rajiv Kumar hawa ECI team in thlang tura Mizoram in bo sai dan anon endik chungchang po ron social lian tham man nei lawa engemaw te tham deuh internet thila ero social deuh te chu an nei antia in thlan hun puan hun tura thu an la ron nei lo thu an soibok ani election department how to te chuan kumin MLA in thlan tura state po na polling station board sai angai to don lo thu an soya tunma kha chuan Mizoram electoral roll chuang bru mi then khat te kha Tripura a kema an an ni a chuwangin kema vote an thlak theina tur board sai angai thin ani tuna chuan
ke ma om te hi Mizoram electoral roll atanga pai vek ani to antia election ho tu te chuan bru te chu ECI atanga thu an mu dan angzela pai anni thu soin tun truma anron zin po khan bru te electoral roll atanga delete anni chungchanga soisial an nei lo antia kun kal zela po soisial an nei an rin lo thu le soisial na a om po a soifia tura anin ruam han vek thu an soibok ani hetiang te no hi kan boru kani awangin dan pang ngai angin kumina hian kanin thlanga ngem ti hi politics ngai ventu te ngai chan ania party sang sang te ro kumina in thlang tur angin ngor takin anin bol sai kalzel thunga engpo ni se September ni som paria ta tanga ni som ni pahni chunga nei tur parliament special session hian ngai event a hlo dona heta an thurel le ngai tu adana zirin kumina ahun nga ya har satna lovin kanin thlang thein kanin thlang lo thut theibok ani one nation one election hi pasin tun tanga man tran ngal tur anti thutero chuan nakum mei tha lok sabha MP in thlan rola kanin thlanangai don ti na ani a Madhya Pradesh te Rajasthan te Chhattisgarh le Telangana te po hei hian angong don ani special session te midnight special session te hi kau alo ni ve photo thina tun trom special session anga ngai event ani ngai le min alang lo tun trom special session chungchang ero in ngai event a hloa an kau chan le an thurel le ngai tua tur ber hriat ani lo awang le thu thanga India rampum puing hong tur thilian tham tak tak Jammu and Kashmir statehood chungchang te Uniform Civil Code UCC kan ti mai chungchang te one nation one election chungchang te arik nok awang hian ngai event a hlo phale zwala mitam tak makti a hloa political party te in beina a hring chuaka Prime Minister Modi a hian Adani scandal hlia khu atumna ani tia an ngai thu te po soirik a oma helam hi ngai nam tak tak soitur a om nuala amero chu tunrumbi ka tan chuan du tok ri mai ta ila karil ruwa zona lo om ta dei chu in thlan hun hi son hla that hut se Mizoram a hian tu party in nge that puin chiat pui berang ti hi ani comment lama in ngai dan te ron soi vele liam te ule